ke Regional Democratic Party RDA, ke UDP bat ke HSPDP, ke Lerai ban ya Treilang. Ha kini ke election MDC ke ban Long House nem arjar arpusan. Ya kini ke rai la shim ha ke jingalang ke RDA, ke belalong ha ke katway terik no pra arjar arpusau, ke belong ha office terikam ke UDP. Ha kini ke jingalang la don lang ki dekot ke United Democratic Party, bat ke Hill State People's Democratic Party. Habakren cikilak pathai kubor hadin ke jingelang, u Presiden ke UDP uba Ahmed Baling do, uloong bekeni ke election MDC jong ke KHADC bat GHADC, na kaliang ke RDA ke larai ban penyeng la ki jong ki kertong ha ki constituency bepher. Henry kamut baka RDA kan om yatrelang ha ki nu ki mat ki bakta e kari bat kajat penriu. Shushu uba Ahmed ba uloong ke jing penyeng ya la ujong kertong kamut baka RDA ke lapat lapra Henry la penbet bat menjur da ke jinges ngutu jingmut na baro artli ki parti kata ke UDP bat HSPDP. Kum ka RDA kabagi don kum ka alliance operating by UDP bat HSP na loki for ni no election MLA election election ki balalet ni judon ke jinga kran ke jinga tai ki kam ko pe na lor kani na kwa ya kawan penchai ro ni ba kum ka RDA kani ka alliance ke jing tu bat ke jing tekam juga kalong on tang ke benta ki kam jong ka election ndre ki kam ki bede na ke benta ka ri bat ke jai dun rio bat ke state ke jungi brokoi ha ka bede bat ki issue ki ba pher ki ba ni to take up ha ki snem ki ba le no komban su ai no sai pi ki memang nam ki ba pher ki ba ni jointly na kaliang jong ka UDP bat HSPDP ni ju bo hakmat ka sarkar la kalong ha ka sarkar jong ka jela ni sarkar jong ka government of India ha ka bede bat ki mat ki ba long ki ta ki mat ki ba hakmat ki ba kum ka state i bro koi ni don kam ya ka ban snow na ka por di hakabede bat kani ka election ke pemerintah MDC election ni la don ke jinia sutu jumut na do ki pol bang ba kum ka alliance ngin ya don dekat kiliang baro jong ke jing tekam jungi hakabede bat ka politics de ha kani ke sni ke pemerintah ni la don ke joint meeting biang jong ka RDA hakaba ni la don dikot jong ka HSPDP na president secretary bagi member jongka kumjuru na kaliang jong UDP president secretary bagi member jongka hakabagi le shong le tir le tai kuno bagi nya iskman hakabadi batni ka MDC election te kejingli kami ba la ngindon em kejing stu jumut banbu yaki candidate tang jong ke UDP hakawai ke konstitusi tang ke HSPDP hakawai pat ke konstitusi nrai ni sutu ba practically hi kum ba ni ju ya kendu akipot ki baladap ki don katu kani ki benta ki bani hab ya kaban burom ya ki party workers jungi la kalong na HSPDP lani na UDP ke ni la shim ya kanai benda si ya kaba hakabai dei bat kani ke MDC election pemerintah kabala kumno karkum ka jingtep ka bangi don kaba dang abstang ya ka jing menjun na kaliang jongku lat jong ka jela ya ka tarik ban pelong ka election ti kijing pengkre ya ka election di laya chakmat na kaliang jong baro adli ki political party bat ngi scam kilong ki wiru ki political party kumju tingi lai sim ya ka rai hakabedi bat ni election pemerintah na kaliang ke UDP ngin yai bet haka party level pana kalian juga HSPDP ru kan ya haka party level kabamot nginum yakun ya election da ka RDA Henry na kwa ban pensyai ani ba ka mensin jong ka jingetre hapo jong ka RDA kandang beteng kumba ka beteng boros kata hadu benta bat nani sekmat ru kumcuk bat kenang kon scam ru
sulong bahag de kapor maka bentak ni MDC election ni la shim ya karai hadi ki bupon ki ba la siri la rangi batai ni haban til ni haban ya pe ya kawai pa kawai ke konstitusi na kawai konstitusi na kawai konstitusi ilang sibur ke JPR media person na lagi print dan electronic la pijulong ba ko jongi ko party sik pai ba kumla kren chairman jong ka RDA global president rom jong UDP ka RDA ta kasi kala yai pen skam ban yai pen ma ya ka jingdon jong ni ka RDA kumbang las nak nadu sama ya nyo bar hap nadu ada kan nyo hadu menta nila face election ko basapli te balai bani pen skam na marni sutu ba ko di baro kini ki mat ki jura jong ki atlet ki party ka thau bet kum no bani ta ki ko set mari jongi ki mat ki ba kung same kum bang ileleng la don ka RDA manifesto jong ka MP election la ro kum balong chairman bang yai teng bandawa ban pembek yak ban ka basa jong ko sa ban ni thu ya ka tin kasi kum lo mai ni su thu bang ina ban yang maroi ka party leng yang kum atli ki party bani konduit ki party kabalai ku mia ke cipen itu ya tin kasi juga berasa aku entah apa sokar India ku mengila pharu ya nomor ndam ting susu bak ini ki don kam ni ban pela ban ai ya ke jing dawa ka ba kam khan jisu kumur ni susu ba di haban petskem jisu entah ba arpa ke jing pensha jisu bodong ba bali me pilai la ke jong ka party ha election di kumla kren di chairman ne ngasi ban rap sependian nila don ka RDA lu ajar kan yo hadu bedak ajar pusat tikal kumila election nila ya ka ajar ka kanai ka MDC election nila ni gumangilo status quo mo te ka ar kulai lu nila kum ta mo ka RDA te kini aku saw MP kum tu nila ya lang te mata kan ni ka ar pusan mo ni ka MDC election kamot ka ju ngilong kumangilong bat min yai kan hasisu kumba kren chairman nang tapa de rungi labu kum RDA ban don ka jisu jumut susu ban don agan ni ka pleng jong ni ka election MDC ko wai nila don ya ka coordination committee mo ti kinong ilam hangning don ka coordination committee kamut ban coordinate bangin ban supervise ban monitor mo election hakata ka komperhat ka bangi chairman mat perfect kum jadi abdi di parti kita bagi jinon kam ke bangi abdi di parti bandan ke jisu lang ti kita ki long ki ba ni snow day ong ba ai kan ne ka di modalo nginam pen bahaya ka ba di ki jing pen sutu sisu i pai ba agi ko susi ba pero pe mar ka ba kut hi ka long ba ka thong jungi ki jingdawa jungi ki mat ki jura jungi ka long ba bangi dan kam ba di jing lang teli tak kari pakai cai.